Danas ćemo putovati u jedno od najkreativnijih razdoblja u ljudskoj istoriji, koje su obeležila putovanja, velika otkrića, preporod antike i procvat umetnosti. Ova epoha koja je trajala od 14. do kraja 16. veka i iznedrila mnoga velika i opšte poznata imena kao što su Leonardo da Vinci, Michelangelo, Martin Luther, Kolumbo, Šekspir, naziva se humanizam i renesansa. Prvi znaci ove epohe dali su se naslutiti već krajem 13. veka. U radovima vodećih umetnika i stavovima pojedinih filozofa, pa i načinu života, uočavaju se odstupanja od srednjovekovnog razmišljanja. Naslućuje se duh humanizma. U prvom planu više nije Bog. Predmet interesovanja sve više postaje sam čovek i ovozemaljski život. Ova promena u poimanju sveta i čoveka prouzrokovana je različitim naučnim, tehničkim i geografskim otkrićima, a jedno od najznačajnijih je pronalazak štamparije i štampanih knjiga, zahvaljujući kojima su se ideje širile brže, a znanje postajalo dostupnije običnom čoveku. Humanizam se prvo javio u Italiji, u kojoj je, zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, cvetala trgovina, što je uslovilo i razvoj gradova i građanskog društva. Srednjovekovne univerzitete zamenile su akademije u Firenci, Rimu, Napulju. One su postale najznačajniji centri humanističkog okupljanja. U njima su umni ljudi razmenjivali ideje, kao nekad u doba Platona i Aristotela. Duh antike se probudio nakon 10 vekova spavanja. Usledila je renesansa kao ostvarenje najvažnijih humanističkih načela u životu i umetnosti. Hajde da pogledamo kako je izgledao renesansni svet. U renesansno doba sve vrvi od života. Čovek kao da se probudio iz vekovnog sna, želi sve da vidi i prouči. Oslobođen srednjovekovnih autoriteta i stega, on postaje kovač svoje sreće, željan da iskoristi sve lepote života. Carpe diem, uhvati dan, geslo je renesansnog čoveka. Zabava je bila važan deo života, omiljeni su bili karnevali i viteške igre u kojima su se muškarci nadmetali u veštinama kao što su mačevanje, gađanje jabuke kopljem i slično. Velika pažnja se polaže i na vaspitanje i obrazovanje, a pedagozi onog vremena zahtevali su i brigu o psihičkim osobinama deteta i njegovim interesovanjima. Odbacuje se telesno kažnjavanje učenika, a od nastave se traži da bude privlačna i zanimljiva. Renesansa se posebno odrazila na umetnost. Renesansni umetnik je počeo da stvara umetnost prema sebi, vedru, zemaljsku, u kojoj dominira ljudsko u svojoj lepoti. Promene su posebno bile vidljive u likovnoj umetnosti, u kojoj dominira telesno i čulno, čak i u delima sa religioznom tematikom. Umetnici počinju da koriste perspektivu koja se može uočiti već na Bottičelijevoj fresci Rađanje Venere, nastaloj po narudžbini italijanske porodice Medici, koja je cenila umetnost i bogato nagrađivala umetnike. Muzika ovog perioda traga za novim mogućnostima iskazivanja čovekovog unutrašnjeg sveta, osećajnosti i intimnih raspoloženja. Širenju i popularizaciji renesansne muzike naročito doprinosi mogućnost štampanja nota. Za razliku od srednjeg veka koji ne poznaje umetničku individualnost i u kome umetnici nisu potpisivali svoje dela, renesansa prepoznaje i ceni umetnike. Oni izlaze iz anonimnosti, a najbolji među njima imaju visok društveni status.
Književnost i slikarstvo se uzdižu od skromnih zanata na stepen slobodnih profesija visoko cenjenih ne samo na dvorovima mecena i knezova, već i među običnim građanima. Umetnik je bio univerzalno obrazovan i svestran stvaralac. Mnogi su bili istovremeno skulptori, slikari, arhitekte, naučnici i pesnici. U okviru renesansne književnosti ostvarena su dela vredna divljenja, počevši od Dantea, koji stoji na granici srednjovekovne epohe koja nestaje i humanističke koje se tek naslućuje, preko Petrarke i Bokača, koji se mogu smatrati rodonačelnicima književnosti novog doba, pa do vrhunaca oličenih u Šekspiru i Cervantesu. U doba renesanse stvara i Leonardo da Vinci, ideal renesansnog čoveka. U njemu su se spojili slikar, vajar, arhitekta, inženjer, pronalazač, pesnik i filozof. I današnjem čoveku zastane dah pred njegovim remek delima, Tajnom večerom i Monalizom koja pleni svojim zagonetnim osmehom, a neki njegovi izumi, neprimenjivi u njegovo vreme, danas se koriste. Pomogao je razvoju anatomije, astronomije i građevinarstva. Gde god je duh renesanse prodro, doneo je neke osnovne zajedničke karakteristike. Kritički odnos prema svim, a posebno crkvenim srednjovekovnim autoritetima, odbacivanje asketizma, težnju za nesputanim ovozemaljskim užicima, interesovanje za prirodu, proučavanje anatomije ljudskog tela, rehabilitaciju čudnosti, moralnu autonomiju, težnju za svestranim znanjima i za produbljivanjem iskustva. Preporod u Italiji uticao je i na druge zemlje. Vojnici francuskog kralja Šarla VIII bili su zaprepašćeni kad su prvi put umarširali u italijanske gradove. Po povratku u zemlju trudili su se da prenesu nova iskustva i uticaje. Italijanski slikari, učitelji, diplomate, arhitekte, pa i stručnjaci za parfeme i vrtove nadirali su u Francusku. Renesansa je u Englesku stigla s malim zakašnjenjem, pa je u drugoj polovini 16. veka London i dalje izgledao kao srednjovekovni grad, bez kanalizacije i osvetljenja na ulicama. Najvažnija mesta okupljanja bile su crkve i krčme. Međutim, za vreme vladavine kraljice Elizabete, Engleska doživljava svoj zlatni vek, koji se naziva još i Elizabetansko doba. Kraljica Elizabeta je snažno podržavala pozorišnu umetnost, čak lično finansirala neke pozorišne trupe i naručivala pozorišne komade, pa se doba njene vladavine, Elizabetansko doba, smatra zlatnim dobom pozorišta i drame. Ovo doba darovalo nam je najvećeg dramskog pisca svih vremena, Šekspira. Pozorište u Šekspirovo doba izgledalo je upravo ovako. Ovo pozorište se zove Globe i sagradila ga je njegova glumačka družina 1599. godine. Kao što vidite, ono je slično antičkom, kružnog oblika. Izgrađeno je od drveta obloženog malterom, a krov iznad galerija pokriven je slamom. Pozornica je okružena gledaocima sa sve 4 strane. Ovo pozorište moglo je da primi oko 2 pa i više hiljada ljudi. Pozorišnu publiku činili su ljudi svih staleža, od nepismenih i siromašnih do bogatih i visoko obrazovanih. Siromašniji posetioci bili su smešteni ispred same pozornice i na galerijama, dok su bogati imali lože iznad scene. Pozornica je bila bez zavese, izdignuta na metar od tla i okrenuta prema dvorištu, odnosno prema publici. Scena je sasvim skromna, glumci nisu imali puno rekvizita, ali su zato nosili raskošne kostime. Predstave su uvek igrane pri dnevnoj svetlosti. Obično su počinjale u 14 sati i trajale oko 2 sata. Iako je pozorište u renesansi cvetalo,
glumci nisu ni približno imali društveni položaj ni ugled kakav imaju danas. Čak su smatrani za nemoralne ljude i dokoličare. Otežavajuća okolnost je bila ta što su, kao i u antici, glumci mogli biti samo muškarci, pa je često jedan glumac u glavi držao i po 10 uloga. Osim toga, muzika je bila sastavni element svake predstave, pa su morali da ovladaju sviranjem nekoliko muzičkih instrumenata. Italijanski uticaj je snažan u Španiji i Portugaliji. Španci su, kao i Francuzi, došli u svojstvu osvajača, s tom razlikom što su oni u jednom delu ostali dosta dugo. I oni su u domovinu preneli mnogo toga što ih je u Italiji impresioniralo. Krajem 15. i početkom 16. veka oni su doprineli razmahu renesanse, pre svega kao moreplovci. Nije im bilo premca otkrića nepoznatih zemalja i kontinenata. Kolumbo, koji je bio Italijan, ali u službi španske krune, otkriva 1492. godine Ameriku. Portugalac Vasco da Gama dospeva do Indije. Magellan prvi kreće na put oko sveta. Humanizam i renesansa šire se na Nemačku, Holandiju, Poljsku, Dalmaciju, pa ipak jedan deo starog kontinenta ostaje izvan velikog pokreta. Pad Carigrada u turske ruke 1453. godine za istočnu polovinu nekadašnjeg Rimskog carstva, a ubrzo zatim i za ceo Balkan, označava početak viševekovnog mraka.